Oh, okay. Babethu njengoba ke sakhuluma ukuthi sizokukhamba ke sokufika khabo Nomsa ke sizokhona ukuthola mhlambe umhlokolo mara yingani. Come on. So sifikile ke la njengoba sifikile sikwazile ukuthi simthole umaka Nomsa Nomsa ekwamhlanga Sun City D or what? Sun City D. Sun City D. Bagcine bathi bakhulumile no Pretty. Yabakhuluma naye wabatshela ukuthi ukwenye indawo akazi ukuthi ukuphi, and then uchaza indaba ukuthi la bekakhona bekathenjiswa ukubulawa bathi wakhuluma wenza yonke lento. It was some sort of kidnapping ngapha ngendlela asibekele inkulumo yakhe ngakhona, and then ukhomisa ukuthi Pretty uthokene nemali ukuthi abuye ngapha. So masimbuzisisa uthi umuntu okhambe naye introduce kulo muntu loyo nguNomsa, okhambe noNomsa akamazi umuntu loyo, umazi ngoNomsa. Then ke uNomsa uthize nakafika lapho ngiyacabanga ukuthi ize nase boyfriend or some sort of yebo. So ke ekusukeni kwakhe ubhuti lo ukhambe naye wathi uyabuya ukujika naye kuphi complex bayabuya. Nakafika kuyarareka ubhuti lo uyakhamba naye nangiya flitter away from the area yala kwamhlanga. So ikulumo esiphethe kwephuma ngaphakathi komntwana, so sibe na that question ukuthi nase publishiwe ngaphakathi kwama social media mina ke uNomsa nakezwa ukuthi ukhuluma ngegama lakhe, and then yena which akazi next or kwenzakalani kuyini mhlambi ikulumo abaphileko bangale nabathola ukuthi abamakhelwane bathi the last person abamgcine anaye nakakhwela ikolweni lapha uphekelele nguNomsa. So now City, before we can go through uNomsa ke simngene through ni singitshele ukuthi ikulumo esiphetheko, and still nayifika ngapha uPretty uyayiconfirma uthi no yena umazi ngoNomsa umuntu lo akamazi. So besifuna ukuthola ukuthi uNomsa umazi njani, bahlangene yaphi, why akhethe ukumintroduce kumntwana ona 15 years. Singambuza ba alright, no ningathuleka mina anginankinga ndawo. Okay. Nomsa, the last time ubona uPretty mansuka nisuke na yapi? Ngivumela endlini hayi Makuleni. Nifike Makuleni ngakhona ngithange phone my friend. Makuleni ngalo. So waba nomuntu omfonelayo wathi ngize esikontirini yabo. Ngahamba ngaye esikontirini wangiphekelela. Nesifika le esikontirini ngagibela. Wagibela kuphi? Emotweni Yona le. Nenye somdla sakhe. Yeah. Ngagibela emotweni, imoto le yahamba, lo uPretty wabuyela emuva. From there angazi ukuthi kwenzakaleni. Ngicabanga ukuthi kukakuhle uNomsa sikhulumele yabo. uPretty ngichasisele ukuthi utheni ngithi. Nomsa uthini lokukholekole na ubiyona ngisibe 2 futhi. Nangumfakazi. Ufakaza kanjani ngoba na besi2? Angisho sibonile masi2 angisho bekasekhaya again. Nini? Nangale ukholekole. Ikulu esikhuluma ngayo is the same car leyo wena okhambe ngayo. Kuthi uthi inkulu ezibe 2. Or wena ufonile umuntu mazi? Yes. So engikhwela ku i-taxi. Or okhwela ku i-taxi. Yes. So loyo wePaul umbonile nakakhwela kuPaul? No. Zangu ngibona. Nendaba le yePaul ngithoma ukuyizwa, it was Thursday ne nongilanda, it was on Thursday. Bakubuza bathi no ngizwe okazi nami uzwe ngosisi wami ukuthi basho uPretty olahlekile. So ngamangala ngathi kanjani? Okay, Ulahleka kanjani? ke ngibuyele kancane kuPretty. Inkulumo osiphe yona wena ngesayidini lapho uthize umuntu loya umaze ngobani ngoNomsa. nguNomsa uintroduce njani, like ukwazi senjani kuye, ufike kuwe wathini? Besithu mina unangithi ngikhambe. Uthize ukhambe yini? Ngikoloyini ndini.
yena ukhulumile nomuntu lo beyikuphi ikoloyi leyo beyijame kuphi endleleni wathi ukhulume ini angazi mina ngathi okay-ke ngizakutshela uma ngibuya ukuthi zikhiphane hayi khona jama kancane angisho besiyi-2-ke nonozi so inkolo leni nikhulumela mara ayisiyipholo so unomsa ukhwelile ekoloyini somdla sakhe ukhweleni ngaphathi ikolo le ukhwele iyi-1 ukhwela yi-1 bese lo wajika wabuya yes okay nakaya ekoloyini eblue nomsa ngibonile banoprithi beku-eli lokho aphekelela unomsa esikontirini bekuyigets epowder blue ngaphuma ngabasala emuva ngabhaca ukuthi banganguwo bengifuna ukubona ukuthi bakuhamba beyi-2 or njani uprithi wajika wabuya unomsa wagibela ikari yabuyela le ayiwa lokho beku-eli into le yakaprithi yenzeke late unomsa sekabuyile ukhambile mara wabuya yeah uprithi nakaphuma uphume aphekelela untokozo late ayale phezulu na untokozo ngamfonela late ngabo-8 so ngoba baphume ngabo past 6 or to 6 ngathi uprithi waye angabuyi solo akukhaphile kona wathi mama uprithi unjikele kude mara sithena siya le wajama nonomsa la angazi ukuthi bebaplana ini bese kulate abuyile ikoloyini uyazwisisa untokozo mina nakangitshelayo wathi ukhulume nonomsa la bebakhuluma angazi bebakhuluma ini ngathi phela uprithi akakabuyi indaba ukuthi uprithi ukhwela ipholo mina ngizwe ngolosine nakhona umamshongo sekawufokisa umsana wemkhukwini umsana emkhukwini wazi wabiza abangani bakhe bazokhuluma ukuthi vele uprithi ukhwela ipholo lapha emhlophe enamarimu ayelo bebahlele eskirimirini sethaveni mara bekanonomsa bakhamba bethu unomsa zange ayikoloyini unomsa wangena istrada sethaveni lona akakhwela ekoloyini uyazwisa nasekaye ekoloyini ayikhwela unomsa wangena istrada sethaveni batsho wadabu lapho waphumela nestrada lesiwabuya wesala ekhaya udabu lapho ethaveni thina nasizwa istori ngomuntu ogcina obone uprithi akhwela ikoloyi mara bekanonomsa lababuye emakuleni lapho bajingale unomsa wangena istrada sakuphi sethaveni wadabu lapho wesasona umsana lwazi kwabiza nabangani bakhe batsho omunye lo wasaba nokhuluma yabona bathi vele besihleli eskirimirini lapha nedi azange sicabange ini ukuthatha inumber plate ngoba uprithi banamafamily wenkolo sizitshele ukuthi mhlambe umuntu wefamily thina istori ukugcina ukusazi ngambuza unomsa waphikwa basho noprithi azange ambone bona bagcina nemakuleni angazinini sithome la ekutheni abantwana babantwana abanjani vele bayaphuma babuye ebusuku ke balahleke babuye kusasa babantwana abakhamba varlos vele bethu boyi-2 ngibuza abazazi ungena yeah mina ngime ngihlala ngikhona la ekhaya akekho umntwana wami ongena after 7 la ejarideni okay noyi-1 naye ukuthi ukhambile mina ivarlos leyo yes ngizabe ngingekho mara mina nangisekhaya abantwana bakhona yona that sunday vele ngihlwe ngekamreni ngithe nethi nangiphumako ngizwa ngomunye umnganami nethi nangiphuma ngizosesi ngithi bapha abentwana wathi neabachimani bayodlala unomsa uphumile bathi uyoconnecta wathi i-wifi nathi akunakinga damani nakangithathako bathi usegraji nethi nakangithathako ngithi awu nangifika egraji akekho nomsa loyo nangibuya kusesakhe wangitshela ukuthi phela unomsa bathi ukhwela ikoloyi ithi unomsa ukhwela ikoloyi okay no ayinakinga futhi zange ithathe nehloko